Faisok pakai tabuk no TTADC headquarters ni Nuai auditorium no Faisok pajak TTADC ni Chief Executive Officer haikwa CEO Rabel Hemendra Kumar Faisok pajak abai keno tai strapsan yaklo no cengir rejak nai tinini o oath taking ceremony. Jeng nugiman ka mangplin bising tu tabuk bahayno lukurok teruk fayno tongko jeng yanggo cini mangpli exclusive nugiman kena kumulong ni Nuai auditorium hall bus kango na hayno lukurok teruk bisingo jaga laya fano seat numbers gebang fano si borok ni bang mani bagai borok bang mani bagai tabuk bo lukurok faypono seat kerepano basa lai joto no naising laijak oath taking ceremony pandano joto manjang na bagai joto no experience kanya ni bagai fai tong layu lukurok tabuk bo amsani lukurok simia kubun thaini lukurok bahayno teruk joto no agulai phailai tong layu oro tini nije samai tangmani panda angnani bahak thangi tongmani strictly sang saimano administration haikeba officially sakajak tongmani serve at 11 am mono oath taking ceremony no cengir jangnani baga haipano jora kisisa kesekereng mani bagai tai bisi nangla tai 5 minutes late engnai ba 10 minutes late engnai haipono chengai rejaknai tamling gangke oro faisok pajak TTADC ni Chief Executive Officer CEO faisok pajak tai joto council ni head officers of faisok pajak o oath ceremony no borok samung khanya ni bagai ba bong ni khlai tene borok khlai tini ni oath ceremony pairna ni bagai Nai di tabo oro chini bus kango faijak joto MDCs EM MLS hai keba dipromothani joto youth wings YTF WTF hai keba joto dipromothan officials of faisok faijak oro naising lai joto no tinin o ceremony no khlaiani bagai oro mangpli ni bising nugui man khana dipromothani joto MLS tongo oro faimajak charlam constituency ni Subodh Deborma Takazla constituency ni Bishojit Koloi Gulagati constituency ni
man of the Burma oba ke tai kubun MLA so fai sok bai jak jeng nugi man or joto MDC so fai mani abin log loge seng nugi man ti promote hani central leader hai ke ba former minister of Tripura Sir Meba Kumar Jumatia tai abuni logi tongo minister of state Sir Brishakatu de Burma oba hai ke no bus kang ni ro bus nugi man ka tai kroksa MLA ti promote ni ngai no MLA Sir Ranjit Debarma Ramchandra Gat constituency ni ngai oba hai ke no joto MDC sok no khoboi TTADC ni officer sok no khoboi joto lukurok no khoboi fai sok bijak ke nugi man kana tawchin mangplin bising ti chenge reza kha tini ni out signing ceremony oro stage sakao thangjak TTADC ni council chairperson hai ka chairman Sir Bhavaranjan Riang bobe asuk thaya asukha abuni yaglo nugi man kana tabuk TTADC ni new chief executive member CEM Sir Runel Debarma bobo beni asuk thaya asuka stage sakao bini logi tabuk ringzagi tongo TTADC ni former chairman TTADC council ni former chairman Sir Jagadish Debarma no bahaino bini dangsa sakao bini achuk thayo achuna bagai ringzakha norok chini khorang ni live exclusive mampling bisingte noi tongmang kana abuni agulang koinai ex CM no jini borong benang mojang tabuk haine hai ringzakha tai khoroksa chini TTADC ni former CEM TTADC ni former CEM Chief Executive Member Sir Purnachandra Jamatia bono bahaino dangsa sakao ringai beni achuk thaya asuna bagai saklai jaka bosungni montri jini borong benang Sir Bishogetu bormanang koinai bini achuk thaya asu phaina bagai abuni agulo haine hai ang koinai khoroksa khayei abuni agulang koinai sini EM NDC jini borong benang Sir CK Jamatiana khoroksa kayang joto borong benang ni borong sanai abuni agulang koinai jini MLA Juprahastini jini borong benang Sir Ranjit Debarma koinai bini achuk thai phai achuna bagai haine hai abuni agulang koinai jini borong benang MLA Sir Biswajit Koloino ang koinai achuk thai achuna bagai abuni agulo abuni agulang koinai jini borong benang Sir BK Rangkholno bini achuk thai phai achunan bagai ang koinai haine hai joto no ya pakhoro be borong benang no lam sokdi ang haino hai koinai jini borong benang MDC borong benang Komal Koloino achuk thayo phai achunan bagai haino hai ang koinai jini borong benang MDC Robindra Debarma no borong benang mojang Robindra Debarma sarnang koinai bini achuk phango bini achuk thayo achugui pandano mojang ren bagai haino hai joto borong benang no lam sogui jeng pal kha joto no ya pakhorop laino borong benang song no lam sogui
जों ताबुक चिनी बरम गनां संनो खरकसा खाय चिनी खुम्बजब ताय बरमनो खुम्बजब याफारै बरम याफारलायनाय चिनी भलन्टियार्स जों आंकयनाय बरम गनां संनो बरमनि यागो खुम्बजब याफारै बरमनो लामसक दिताय बरम याफारदि पहिला सगां जों चिनी चेयारमेन सर मोजां बरम गनां भबरन्जन रियां सारनो खुम्बजब याफारदि ताय रिसा याफारै जों लामसकनाय Abon yagulo tiar tongdi chini CM sarno renan bagi risha tai खुम्बजब याफारि बरम याफारनान bagi angkoinai volunteers rangno Abon yagulo ex chairman sarno खुम्बजब tai risha याफारि जों बरम याफारलायनाय ex chairman sir Jagadish Debbormano Abon yagulo ex-CM Borom Gunang Mojang Purno Chandra Jamatia Bono खुम्बजब tai risha yafarai जों लामसकनाय बरम याफारनाय Abon yagulo जों MDC Borom Gunang Mojang CK Jamatia sarno खुम्बजब ताय रिसा याफारै जों बरम याफारलायनाय Abon yagulo जों चिनी बरम गनां मन्त्रि बिश्वकेतु देबबर्मानो जों बरम याफारलायनाय Abon yagulo जों बरम याफारलायनाय चिनी MLA सार रन्जित देबबर्मानो Abon yagulo Abon yagulo जों बरम गनां BK सारनो खुम्बजब ताय रिसा याफारै बरम याफारलायनाय Abon yagulo जों चिनी MLA सार बिश्वजित कलेनो खुम्बजब याफारनाय रिसा याफारनाय ताबुक जों चिनी सार MLA बरम गनां रन्जित देबबर्मा सारनो खुम्बजब रिसा याफारै बरम याफारलायनाय ताबुक चिनी बरम गनां MDC सार कमल कलेनो खुम्बजब ताय रिसा याफारलायनाय याफारै जों बरम याफारनाय Abon yagulo चिनी MDC बरम गनां मोजां रबिन्द्र देबबर्मानो जों खुम्बजब ताय रिसा याफारलायनाय Balai kena hambai borom gunang songno Tabuk ang jotono koinai kisah baca di baca wajini national anthem recap mungno जों रोजाबलायनाय jani थायो दंगै जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध
মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গা বিন্দ হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্চল জলধি তরঙ্গা तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे A very warm good morning. On behalf of TTADC, I welcome you all. Namaste, Khulumka. Today, this program is organized to exercise the provision of Rule 166A of the TTADC Council Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985, which I shall read. The Chief Executive Member and other executive members of the Executive Committee of the District Council formed under Rule 157 shall, before entering upon their respective offices, be administered the oath of office and of secrecy by such authority as may be determined by the Governor, according to the form set out for the purpose. His Excellency, the Governor of Tripura, is pleased to issue order under the provision of Rule 166A that Srimati Sankri Das, LR and Secretary Law, Government of Tripura, is authorized to administer the oath of office and of secrecy to the Chief Executive Member and other executive members of the Council. Now, I shall request Madam Secretary Law, Government of Tripura, to come on the stage to administer the oath of office and of secrecy to the Chief Executive Member and other executive members of the Council. I shall call upon the newly elected Chief Executive Member and other executive members to take oath of office and of secrecy to the Constitution of India. Now, I shall call upon Sri Runial Debarma, elected Chief Executive Member, to come on the stage for oath of office and secrecy. आं मोजां रुनियल देबबर्मा काइटननि मुङै सोमायताङै साजावो आं भारत एलमबागनि बिसिंति खाजाक केरंनो पयतो कुबुइ तै खरक बमुइ साजावो आं भारतनि फान कोप्लाय तै कोथालाय मुंनो नायकलै तनोनाय आं त्रिपुरा ट्राइबल एरियास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि चारिपां आदं अक्रानि सामुंनो जतनि बागैनो तांनाय भारतनि एलेमबाग तै केरंनि बिसिंतै किरिमा करै ख्लाय एबा बाक्सानो चाजाकमा एबा चाजागिया खलाय एबा केबो खरकसा बाय गोदालै एबा हुइजागै सामुं तांलाक आनी थानी याफारजाक हांकर ककचाप नकनी चारिफां आदं अक्रानी बारजानो नांगुई नांयावुई केबोनी बखाक फुनुगुई एबा हुइजागै सामुं तांलाक
हामबाय जतन Honorable Chief Executive Member has selected only one member who shall be the executive member of the executive committee. Now, I shall call upon Sri C.K. Jamatia to come on the stage for taking oath of office and of secrecy as executive member. Ang Muchang Chandra Kumar Jamatia Baba Goriani Mungtui Somai Tangai Sajago Ang Bharat LM Bakni Bishingtui Khazak Kerong No Puito Kubui Te Khorok Bomui Sajago Ang Bharatni Phan Kaplai Te Kathalai Mungno Naikolui Tong Nai Ang Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni Charifang Adong ni Samungno Joto ni Bagino Tangnai Bharat ni Elembak Te Kerong ni Bising Tui Kirima Kerui Khalayui Eba Baksano Sajakma Eba Sajakya Khalai Eba Kebo Khorok Sabai Gadalui Eba Hujagui Samung Tanglak Ani Thani Yafarjak Hangkor Kokchapni Charifang Adongni Borjano Nangyagui Keboni Bukhak Punugui Eba Hujagui Samung Tanglak Jotana Khulumka Hambai Congratulations. Haino hai lam sogo joto no tai joto borom gunang sono khabai khakupurni chiba ya phari lam sogo te hamjak mung ya pharo tabuk chung chini ketal chongjak chini CM sir borom gunang mojang runel sir no ang koinai bini tini puila samai tangmani o samung no yasagui abonoti kicha kok narang nani bagai Jotana Phungkaham Puilano
sini oro phai manjak phaijak sini borom gonang sar bk rangkholno huilano khulmung yafaro tai sini oro phai manjak phaijak sini hasteni mantri sini borom gonang sar bishwekitu debborma nobo hambai yafaro tai sini honorable chairman TTADC ni borom gonang sar boboranjan riang nobo khulmung te hamjamung yafaro tai sini former chairman sini sar jagadish debborma nobo hambai te khulmung yafaro tai former CM sini borom gonang sar purno chandra jamatia nobo khulmung yafaro tai sini honorable MLA sini borom gonang sar Ranjit Debborma honorable MLA sini borom gonang sar Biswajit Koloi tai sini honorable former EM sini borom gonang sar Robindra Debborma te former EM sini borom gonang sar Komal Koloi nabo khulumung te hambai yafaro tai oro phaimanjak phaijak sini Tripura hasteni sini law secretary nabo hambai yafaro tai sini TTADC ni honorable CEO nobo hambai te khulumung yafaro tai oro phaimanjak phainai joto Tripura hasteni joto lukurok nobo hambai te khulumung tai ani colleague joto MDC rok jara phaimanjak phainai sini Tripura hasteni honorable MLS rok nobo ang hambai te khulumung yafaro tai sini joto je community head rok nobo ang hambai te khulumung yafaro tai omni logi oro tongnai joto amchaini phaimanjak phaijak okra chakra rok sini sikla rok sini buma rok tai joto official staff rok nobo hambai yafaro tai sini joto media ni adong buhugjuk rok nobo hambai yafaro omono tini sini overtaking complete ingkha sini CM ni tai sini masa borom gonang honorable executive member sini borom gonang CK Jomatia sahib nibo tini overtaking ka bonobo hambai yafaro tai khaka ham yafaro omono thansani phanbai tiprasani phanbai je tipramotha party no taisa বিশ্বাস khai rohmani taisa sungno chongui rohore TTADC taisa asuk rombagi joto tipra haseni lukurok nang pipeline hambai te hamjamu yafaro কারণ কি নংনি ফান বাইছে অম সম্ভবঙ্গা তিনি ও জায়গা তাইসে হাইনো হাই তিনি সেকেন্ড টাইম নি বাকি আসুকনানি ত্রিপ্রমথ পার্টি তাইসে দ্বিতীয়বার যে আসুক থানি নংনি সহযোগিতা দং নংনি ফান দং এবং বিশেষ কইরা অর সিনি হা বুবাগরানি তেব ফান বুবাগরানি চাইতে মুংবাই বুবাগরানি নাহার মুংবাই ত্রিপ্রাসাদ থানসানি ফানবাই বুবাগরানো উকলুকতি ফানরুমান বিসিংতিনে তিনি সিং অরমা আসুক তাইসা অমন বুবাগরানা হামবাইয়া ফর bubagrani sori haimyang tongkisa omone bo treatment thangja mumbai borom manjak phaina musungbo tini manjak phaimalia omono sing jotta bini bagi haino hai diai lainai bin bagi suri lainai karon ki bono sing kaham kai susto kai tonggaise sini thinang sini bobishot jing sasangnai tiprasani thinang jing sasangnai omono bini leadership ni bising tino sing samuma khainai tabugo administration nobo CM hisabe samaima tongmani yagulo ani samai omono tongnai Tiprasa lukurong bagai kubui kai samung klainani ebong je limited fund mamani bisingti je samung klaijangnai tongmani sing klainai thane 5 bochoro onek experience ka administration karon ki thane 5 bochora ang executive member hisabe tongmani tabuk tebo daitto kotor mamani bisingte ang o daitto na ang kubui kai transparency ni madhyame kaham kai joto be kuthalai an joto colleague kok salai je sini MDC jara okra rok tongnai okra sagra rok tongnai sini MLA je okra rok tongnai tai je sini party head rok tongnai tai joto MDC MLA rok joto be kuthalai no sing o taklai ni 2026 ni TTADC administration no tebo kuching khainai ching sasa khlainai ebong omono samai bo tongnai জনগণ ত্রিপ্রাসানি গানা সুখে দুঃখে বুসাই তংনানি আপদে বিপদে বুসাই তংনানি এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামানি বিসিংতে ত্রিপ্রাসাম চৈনা সিং সাজা খালাইনি অমনে সিনি মেন নাহারমু তাকলাইব হাইনে হাই সিনি মেন নাহারমু গে সিনি এডুকেশন সিনি শিক্ষাও সিনি হেলথ তাই সিনি তুইও তাই অমনে ইয়া গলব গোবাং মাসং অলরেডি প্ল্যানিং সাপ্লাই জাক বুবাগ্রাবাই
जे ओ ताकले 5 बोसोर तम खलायजानाय नांनाय जों अलरेडि म बुबाग्रा बे प्लेनिं जाबलायजाक बबो सामुंनो जों खलायनो नांनाय अमनो नरक आस्ते आस्ते सिबायनाय कारण कि 90% सिनि सामुं अलरेडि जे प्लेनिं दंमोनी अलरेडि जाबलायजाक अमा आस्ते आस्ते जों बसकां सालो चाइतोगि आस्ते आस्ते नरबो सायमानाय एवं मीडियानि बिसिंति बा सिनि साख्लायबो मुसिंति नं यागबो जत्तनि यागबो नलेज सगिनाय बबो सामुंनो ति जों ओ ताकले 5 बोसोर सामुं खायनो थाङै दं अमनो ताहकते बुहुरक तै जत अक्रा चाक्रक जत सिक्लारनो जत बुमार नमनो ताइसे नं पाइपलाय हामबाय तै जत सिनि अक्रा चाक्रक अर तंनाय रंनो पाइपलाय हामबाय जे नरक आसके लगी रुफाय तिनि अर हायनो हाय लगी रुफाय बागि आं जे सीएम नि बार जामामानि जागा जे समाय तांमा जागा नरक आनो उनगे लगी रुफाय बागि नंनो पाइपलाय हामजामु तै चिबा याफरो तै आं अमनो तिनि जे सीएम जे आसुक थाय आसुक माने स्पेशली बुबागरनो तेबो हामबाय मा याफरो कारण कि बो आं काहाय सिक्लानो 2021 पुइला सुजुग्रु 2021 नि परे आप्रुन सिमी बर्षा नारगै ताबो हायनो हाय 26 बो तैसे एमडीसी स्लामै ताबुक तेबो आसुक थाय कतर जे सीएम पद आसुरुम बागि बुबागरनो पाइपलाय हामबाय ते अमनि लगी अनि जत्तो तिप्रासा आमसाइनि लुकुरगनो जत्तो तिप्रासारनो आं पाइप गंनो पाइपलाय हामबाय ते हामजों याफरि अनि दुइ एकटा कक सामने आसु जरनो मुथाग्रिसिनाय जत्तनो हामबाय गुबैके सामुंख्लायनाय तिप्रासानि बागि सामुंख्लायनाय अ कगनो साइनो अनि थाइजथानि कक अरन पाइरिसिनो हामबाय जत्तनो खुलुमबायके बेले बेले हामबाय बरम गनां न ताई थाइ खबसा कोनि माइ किसा आयोजन खायजाक दङ जत्तनो न चाइ थांना बगे आं कइनाय हामबाय हामबाय बरम गनां न ताबुक चिनि बसकांगो थाइसे थानि ककनारगन चिनि टीटीएडीसी नि चीफ एक्जिक्यूटिव ऑफिसर सारनो आं कइनाय ककनारना बागै I wish to extend my heartiest congratulations to the Chief Executive Member and the Executive Member on the successful completion of their oath of office and secrecy. We wish them a productive and impactful tenure ahead. I would like to express my sincere gratitude to the Law Secretary Madam for her presence today and for so graciously administering the oath of office and secrecy. Our profound thanks to the members of the district councils, MLAs, all the distinguished dignitaries and members of the public. We truly appreciate your presence and the patience you observed while witnessing these historic proceedings. Furthermore, I would like to acknowledge the invaluable contributions of our officers and the dedicated personnel from the TTADC Electricity and Health Department. A special word of thanks to the police and security forces for ensuring the smooth and secure conduct of this event. Your collective efforts have been instrumental in making this ceremony a resounding success. In closing, I cordially invite everyone present here to join us for lunch immediately following the conclusion of this program. Thank you, Khulumka. बेले बेले किनो हामबाय बरम गनां न फादि जों हाय के ताबुक तैसा हायनो हाय चिनि अ पान्दानो मोजांनो बागै नेशनल एन्थेम रोजाबुं जों खोनालायनाय जोंनो अ रोजाबुंनो TTADC नि folk music college ni student rok resapnai borong loge जों bo logirinai jotono no basawi kisa logirinan bagai ang koyo जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा बिंदु हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा
गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे हाँ